Ta pa. Mislim, Ej, dajva še mi dva probat, kako dober dela tale Galaxy AI. a faca zakriješ, pa probaš pa roko zbrisati. Ja, to ja, daj pa vas probat. Evo, Andraž selfie. In še Davor selfie. Zdaj sem notri v pisarni z Davorjem in mi bo pokazal, kakšni so rezultati. Ok. Takole. To sem jaz. Kako je lepo izbere. Takole. Pop. Roka označena. Damo generate. Kaj misliš, da bo? Da bom lep. No, Mislim. malo bolj sem zabuhal. Malo bolj si zabuhal, ampak drugače... Bolj arabski značaj imam, se mi zdi. Ja, tle imaš, ja, takole je original, takole je Galaxy AI naredil, zdaj pa sebe pogledaj, Andraž. Fair enough, ok. Ni toliko slabo. Ok, Davor bo Okay. svojo sliko, evo. Emilije. O. No. Malo desna stran je malo bolj... No, to je generiran Davor. Zdaj pa še original Davor. Ja, meni se zdi, da kar dosti dober naredi. Dosti dober tlele pri bradi naredi. Čuden, pač ta del je malo čuden, ni čist kul, ampak tako. Če ne bi vedel, bi rekel, da je to čist možen. Bi mislil, da je to original, da to ni nič popravljeno. Sem pač malo tak. Drugač pa okej. Zdaj ima pa Andraž več face zakrite. Tole bo kar težji, se mi zdi. Ta pa. Mislim, drugač ni toliko slabo, ampak... Ja, no. Malo velik čel imaš, tlele ne, na sliki imaš malo velik čel, pa nimaš bradice, a veš, kaj ni vedel, da imaš bradice, malo bolj tak zabuhal, Zgledam, široko faco, ja. da Mislim, on- drugač pa, ampak glede na to, da iz tega narediš to No ja. kar v redu. Dajva še mene sprobati. Ja, zelo poševen obraz. Ja, pač tle se, nisem pa to jaz. Ne, to je tvoj krši. Klon iz ne vem kje. Ja. Ja, pa tudi se mi zdi, da AI te bolj naredi. Manj gubazga, pač ko ti naredi, vidi se, da je fake, no. Glede na to, da je faca res zakrita, zelo dobro naredino, ni en zmazek, ni pa zmazek. Ne, Ni pa zmazek, ni, to je. ni. Tako da, bravo Samsung. Bravo Samsung. Happy. Boljš kot Apple AI. Boljši od Xiaomija, ki sva zdaj probavala. Tako da Samsung je kar ta glaven, se meni Pri temu siguren.